maze gupfa abantu barenga 18 bamaze kugwa muri iyo mirwano. Ariko ukibazo tese mirwano ko barafiki ko barafuriganya bwa leta. Iyo leta ari mbi iteranya abaturage n'ubutegetsi. Iyo ikagira hari systeme ngo ni trouble ploigné ukoroga ibintu kugira ngo gume ku butegetsi, yigira umusazi kugira ngo agume ku butegetsi, ariko muri kwa kwigira umusazi kwiwe bigahitana ubuzima bw'abantu benshi. N'ubuhoro ntanzigo yari gihari, twari muri phase ya reconciliation yo kugira ngo twubaka akarere. None dore abasirikare b'abarundi ibara bagiye gukora, bagiye kuvuga ngo bagishira abanyamurenge muri confinement. Umunyamurenge ntakaza ari misoko, umunyamurenge ntakagira akuri sabune, ntakagira akura umunyu, ntakagira akura amavuta. Bati none turi abapfu rero turabyamagana kure cyane. Mwami w'Uremera niko gufata intumwa yiwe ayohereza mu basirikare barere ngo ashenga aravuga ati nubwo muri abasirikare mwazanywe na leta ya Kongo, ariko buno butaka muriho nije ubutwaye mu butaka bwanje, mu bugendo gahoro, nta mupfurero, nta munyamurenge mu butaka bwanje, abantu bose n'abaturage bo butaka bwanje. Siko atwongeye kubaha ikaze mwese badukurikiye kuri Joshua TV1 ndetse na Mibunda TV ndetse n'abadukurikira kuri Rwenza TV no kuri Joshua Entertainment. Aho hose niho muzadusanga, aho ni wanyu hose. Reka tubaha ikaze rero mwese tubiyegereza mu makuru y'uno munsi. Turi kumwe na mugenzi wanje Gipfizi kuva kuri Mibunda TV1. Uwo niwe turi kumwereka mwiyegereze tudatindiye abakunzi bacu, hanyuma twinjire mu makuru yacu. Ariko tubanza gushimira abantu bose bamaze gukora subscribe kuri aya channel. Muri abantu b'ingenzi cyane ntitworeka kubashimira. Niyo mpamvu mutazarambirwa buri gihe dutangiye ikiganiro dutangira tubashimira, kubera yuko muri abantu bagaciro kuri twebwe. Reka rero niyegereze mugenzi wanje Gipfizi. Bimeze bite Gipfizi, wiriwe neza? Yego twiriwe amahoro, turashima Imana. Yego. Ku bantu bose badukurikiye kuri Mibunda TV1, abadukuye kuri Joshua TV, Joshua Entertainment, Rwenza TV, mwiriweho amahoro. No mwanya wacu w'amakuru ya nimugoroba. Hanyuma ndatinze nongere naje gushimira abantu bakoze subscribe. Bantu banje ba Mibunda TV1. Nukuri muri abantu beza. Ibaze mani muri kuno kwezi kwa 10 muri kuno kwezi kwa 10 kwage kurangira na mfite subscribers bari 1800 na, ariko ubu nyine mfite 3,120. Nukuri mwaje neza, mwaje mwese ntakasigaye inyuma. Naho umuntu agenda cyari umwendo mutakubura ngo ndi mukugukurikira rero bantu bose badukurikira turabashimiye cyane. Ikindi tubibutsa gukora kandi tunabashishikariza kandi tunabasaba ni subscribe. 3,200 sibikeya kubabikoze, turabibashimiye. Ariko n'abatarabikora turi mu kwishuza abantu bari kuri Joshua Entertainment 37,000 17,000 bagabanya n'abawe 38 biramutse 39. Ejo bazabibuze 40. Ejo ni 40. None se abantu 40 bazabumva Mibunda TV1 ngize iminsi mvugira hano ukunda 30,000 byo kumva ishaka ngo bize byama bigira gutya kuri Mibunda TV1. Ejo ni mugoroba nzisange mfite 30,000 tugumwe tuzamura Imana icubahiro. Bantu badukurikiye mwese mudukurikira kuri Mibunda TV1, abanyarwanda, abarundi, abagande, abanyankore batwumva, abanyamurenge, abantu bose batwumva muri rurimi rwacu tuvuga. Nimba no muri Tanzania harabagiyeyo kuko muri Division de l'Afrique abantu bagaye bisangayo bivanye n'imipaka. Abantu bose batwumva mu Kinyamurenge, abatwumva mu Kinyarwanda kuko n'ururimi rusa n'ikirundi, ni muze mukore subscribe. None se bavuga ngo mu Rwanda ngo habuza abantu 30,000 bazabumva Mibunda TV1 bagomba kuyumva, bagomba Burundi hakwiye kuva abantu 60,000 bumva Mibunda TV1. Hano hakujya Bugande mu banyankore 50,000 bikwiye kuza tukaza tuguma tukaganira. Abanyamurenge 100,000 bikwiye kuza bikaza kuri Mibunda TV1. Ariko abakoze subscribe mwese turabashimiye n'ukuri. Aya yose tuvuga ni ukunezerwa no kubashishikariza ngo muduteze imbere mudukorere subscribe, niyikenewe cyane. Ibindi byose Yesu yaravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana ngo nugukiranirwa. Numara gukora subscribe amakuru yo tuziri guyashakisha azoza yamaza ngo pa
urakoze cyane rero Gipfizi, reka nongere nkwiyegereza nyuma twinjire mu makuru yacu, aho turi buhere n'ubundi hariya mu misozi y'umurenge tubabwira uko hiriwe hameze, ndetse kandi tunyarukire no muri Sange. Ntibyoroshe na gato, hari imirwano iteye ubwoba, reka naho turahanyarukira. Ariko reka tugaruke muri gakondo mu misozi miremire y'umurenge tubabwira uko hiriwe nuko hifashe. Yego, amakuru turayahera igahororo, aho mwiyinga rishize abasirikare b'abarundi bari hariya aho bita mu Gashengu, naho ni isoko y'akazi rimwe izirema ushinze Kagabwe ukarenga. Hariya mu Gashengu hari abasirikare b'abarundi ubushize bari bavuze ngo nabo bashaka kurenga bari mu Minembwe n'abari bari mu Cwagati Plito, ngo barashaka kwimira abanyamurenge ngo ntibare misoko. Barabivuga bati ngo abanyamurenge bari mu guhaha ibyo kujya bakabishira twirwaneho, bagura ibintu bakabishira twirwaneho, ati bagiye kuyifunga isoko. Bamaze kubivuga, abapfurero bari hariya Iremera n'abapfurero bari Murenge n'abapfurero bari hariya muri kiriya cyo hagati barataka, baje gutakira umwami w'Iremera. Muremera baramubwira bati umva kandi barariraguye, bano basirikare b'abarundi baje hano bagiye kudutandukanya n'abanyamurenge, aho twarisigaye tugenda mu banyamurenge tukabana, aho twari dusigaye tugenda abanyamurenge bamanukana iwacu n'ubuhoro, ntanzigo yari gihari, twari muri phase ya reconciliation yo kugira ngo twubaka akarere. None dore abasirikare b'abarundi ibara bagiye gukora, bagiye kuvuga ngo bashira abanyamurenge muri confinement. Umunyamurenge ntakaza ari misoko, umunyamurenge ntakagira akura isabune, ntakagira akura umunyu, ntakagira akura amavuta. Bati none turi abapfurero turabyamagana kure cyane. Umwami w'Iremera niko gufata intumwa yiwe ayohereza mu basirikare barerengwa Gashenga, aravuga ati nubwo muri abasirikare mwazanywe na leta ya Kongo, ariko buno butaka muriho nije ubutwaye mu butaka bwanje, mu bugendo gahoro, nta mupfurero nta munyamurenge mu butaka bwanje, abantu bose ni abaturage b'ubutaka bwanje. Rero isoko y'akazi rimwe sinshaka n'umunsi n'umwe kwizorema itarimo abanyamurenge. Ni isoko nshaka kwizozuramo abanyamurenge n'abapfurero, babazanya amakuru, baganire, bizaruha bidufashe kubaka igihugu neza no kuzageza igihe akarere kose karurambuka kazagira gute kazubakirwa. Umusirikare w'umufisi w'umunondo wari uri hariya niko gutanga raporo, nawe aravuga ati yeme ibyo mwari mwadutegetse ngo dukore abaturage bagize gute banze baterimo abanyamurenge. Umwami yavuze ngo abantu bose batuye ku butaka bwiwe bafite duruwe kurema isoko uko bashaka, nta muntu ugomba kugira gute kubimira. Kubera iyo mpamvu nta munyamurenge wemerewe kurema mu isoko. Bwarakeye abanyamurenge bararema mu Gashengu, baragaruka nubwo barafite wasiwasi nyinshi, ariko bararemye baragaruka, n'ubu nyine ni amahoro. Kandi ingabo zatwirwaneho MRDP ziri hariya mu Rurambo ziyobowe na Colonel Isaac Nyamibwa, ziri amahoro, bameze neza, barinze abaturage neza. Ni kujya intare zirabunze, ziri hejuru, zirarinze umutekano w'abaturage, zirawufashe. Abaturage ni mu kazi kabo, ariko umusirikare ni ku mutekano. Tukagenda muri kiriya cyo hagati, murabizi ko kiriya cyo hagati kirimo indiri z'abajenesi benshi n'interahamwe ziriya zazamutse ziri mu marimba, ngo zitegereje abana muniga ntama zakura mu makame ngo baze guhuzwa, ngo bazaforume ngo ico bite ngo ni batayo special ngo izaje kurwana na twirwaneho. Ziri hariya ni indiri ziri hari nyinshi cyane, za Bijombo, za Kajembwe, hariya za Kangwe, bose niho bari hariya mu za Gipupu. Abajenesi n'abari abarundi bose niho bari, niho bakiri. Ariko kandi ntibaretse gutera ngo ni imico myiza bafite. Nibyo baherutse kubona mu Rwitsa kuko bahabona ibyago byinshi, nabo ubwabo ni imibiri bafite, niko twabaguye ngo bajanye imibiri basanze iyindi. Ibyo barabitinya. Icya kabiri, Imana yasezeranije ko kare akarere kazobaho, ntiza yivuguruza kandi raruta abarundi. Kandi cyo tuzi neza abarundi bazagenda nta musozi n'umwe bazikorera, bazahisiga hariya. Bivuga ko kare akarere kose uno munsi kiriwe nta masasu avuze, ariko suko umwanzi ari kure, kandi suko umwanzi yifuza ibyiza. Umwanzi ahore cura imigambi mibi, ariko kandi intare za Sarambwe, MRDP, Amadu w'Imurenge arabarinze gutya, baza akabacakira, baza akabacakira. Amakuru y'iwacu uno munsi niko byiriwe neza. Nijoro twari twabanye amakuru avuga ko hari amadrones yavuye Kisangani, ariko uno munsi yavuye Kisangani azi Burundi, n'ubundi azarasa muri kera karere k'iwacu aturutse Burundi. Kuri ubwo ngubwo abantu ababikurikiranira hafi, abantu bari ruguru baze kumenya uburyo
bitwara kugira ngo ayo madrones n'umwanzi n'umugambi mubi w'abanzi utagira ico uri bukore ku buzima bw'abantu. Amakuru y'iwacu uno munsi hiro amahoro nta musaso yahavuze, ariko hariya za .0 n'abasirikare bari hariya mu Rwitsankuku bararebana y'ingwe barahari, ariko murabizi ko MRDP yahagurutse mu kwirwanaho, ntabwo irahaguruka ngo itere ifizi je hehe. Iyo baje kuyitera nico gigira gute kirwanaho ikabirikwana ikanabakura naho bari baturutse. Uyu munsi bakaba biriwe amahoro. Makuru yacu akamanuka aho ibuvira habaye agatendo keza, abazarendo barasanye na FARDC. Uti bapfuye iki? Nikijya duhora tubabwira abazalendo leta yabahaye ubushobozi burutu bwa gisirikare, ibahereza imishahara, ibaha imbunda, ibahereza amarasyo, noneho leta ikagira abasirikare bayijera. Juste Bitakwira nawe akagira biwe yise ngo nabaguruguru aribo bari abajenesi biwe iriandire abajenesi yere Bitakwira na Masunzu. Ejo abasirikare ngo bagire ngo barakoza mutwatsi, abazarende bati namwe mubaho singira ngo mwarananiwe ngo batere kabiri amasaso bagize ute barayajombanye. Imirambo yuzuye amatelefone nuko ubu nyine ntawo yibereka ngo yishire kuri YouTube channel. Wawiteje ibibazo kuko YouTube ntiushiraho umurambo. Amaze gupfa abantu barenga 18 bamaze kugwa muri iyo mirwano. Ariko kibazo tese mirwano ko barafiki ko barafuriganya bwa leta. Iyo leta ari mbi iteranya abaturage n'ubutegetsi. Iyo ikagira hari systeme ngo ni trouble ploigné, ukoroga ibintu kugira ngo ugume ku butegetsi, yigira umusazi kugira ngo agume ku butegetsi. Ariko muri kwa kwigira umusazi kwiwe bigahitana ubuzima bw'abantu benshi. Umusazi se yokora ibitekanye nyine. Yokora ibitekanye akwiye gukora nyine ibisa n'iby'abantu basazi. Nyine niba abaguruguru babitakwira buriya naba bitakwira gute, nabaguruguru babitakwira basa n'iriya gumino barabaguruguru ba Masunzu. Bose nabaguruguru ngo babitse utekereza igihugu gifite ubuyobozi, aho ngo umudepite cyangwa umusenateri cyangwa umusirikare uri kuri nivo yo hejuru ahabika un groupe armé mu gihugu akayiti yiwe itari jere na leta. Ubushize wigeze kumva Sylvain Kenge baramaje atese none ni gute FARDC ngikisike cha leta hirasana n'abazalendo, aravuga atabazalendo ntidufite competence yo kubashera. Ariko nimwe mwabahaye ibikoresho imbunda, nimwe mwabahaye amasasu, ni namwe mu bahemba. Hati byo turabikora ariko ntidufite uburenganzira bwo ntidufite ubushobozi bwo kubajera. Ariko Bitakwira yaravuze ngo nabaguruguru biwe. C'est-à-dire hariya muri iriya ndiri y'Ubuvira mayimayi zihari n'abazalendo n'aba Bitakwira, none bagahuzwa na FARDC yande ya Gisegeti ninka ba president babiri byagara muri ho plateau, hakaba gumino abaguruguru ba Masunzu bagahuzwa nabo n'abaguruguru ba Bitakwira, noneho n'igisikare cya Gisegeti naco nikica abandi baguruguru nk'abaguruguru batatu bahurirwe. Ni igihugu cy'abaguruguru, igihugu kiyobowe n'ubuguruguru gusa, nta handi hantu biraba ku isi. Barasubiranamo kabisa, kandi kizokubwira ko ari umuguruguru nyine. Ejo bundi yicaye Kinshasa usabe bamwirukanye kuri Goma ahunze, ngo agennye abaminisitiri batatu ngo bashinzwe gufungura ikibuga cya Goma. Hefa AFCTC urafungura ahantu wakizeze urafungura se niba wahafunze hafunzwe n'imbaraga zitari izabo zahakwirukanye, none kuragenda kurabesheje abaminisitiri iyo uje we kuwafungura. Kandi abaminisitiri ko yabasabye raporo akora igitangaza. Ejo uri abakatari yaraje ngo aje gusura Gisegeti ngo shike mujana muri ferme y'imbwa. Mware gusura president w'u Rwanda mujana muri ferme y'inka. Ariko Gisegeti sange rero bakaba barwanye uyu munsi. Uwo muka mubi wahereye Ubuvira uramanuka ngo ugere muri Sange, bonyine abazarendo ku bazarendo nabo bapfa amabariyeri. Uti gute hariya leta yateranije abazalendo bari Bitakwira igaheza bamwe amafaranga ikayima abandi, noneho abazalendo ga
c'est un groupe non organisé gusa ifitwe n'abaguruguru ingezi n'ababise batari jere batatu nuko amagira bariyeri bane bakagira bariyeri bakamabaza rumwe leta na general ababo ngo bagire ngo barabavuga amasasu kandi batangiye kuyakaba baba baricanye ubu nyine hano mukanya baza batwohereza imbone zacu zirara muri sange zarimo zitwohereza imirambo y'abamaze gupfa baza lendo ariko ico bazizanya bose ntakindi n'ubutegetsi bubi ubundi bwana munyamakuru Joshua Entertainment umakubwira ikintu kimwe kandi mbwira n'abantu bose badukurikiye buri uzi ubona mu isi nta baturage bakundana abaturage bubaha amategeko ya leta cyane bobana neza kubw'amategeko kuko abaturage benshi bahora batekereza ko yogi bya mugenzi we ahora atekereza ko yoriganya ikibanza cha mugenzi we njoge mwagaza mubona bamwe bapfa ibibanza umwe akigiza y'imbibi abandi bakigiza y'imbibi z'imirima bapfa ibintu byinshi ariko iyo hari amategeko ya leta ahereza umuntu wese uburenganzira bwe akamenya uburenganzira bwe aho bugarukira akamenya ngo ndatangirira aha pekera hangara ariko kubera ko Kongo yaguweho n'ishano ikagira ubutegetsi bw'abaguruguru aho umuntu yamagenda akamagira barriere aha umugabo koga barafurera bahari umwe azagira abagore batatu akagira abana 200 abana 200 barahagije kugira leta na general n'abariyete n'abakoloneli n'abaki bakamagira barriere bagira ngo baravuga ngo ni kwa kabebe ngo ni kwa kamama ngo ni kwa harimo nimbariga kikababa undi ngo ni makanaki undi ngo ninde kandi ngo bose n'abariyete na general bose buri mwe ni barriere be undi barriere ni kuvuga ngo netakataka nakavuyo kari hari bivuga ngo iki ibi byose biterwa na leta mbi iyoboye kiriya gihugu cyane niyitera abaturage kwicana ariko kandi tunubishimira n'Imana kuko nabanzi bacu babasubiranamo iyo umwanzi wanyu asubiranyemo icubahiro kiza kibica Imana iteka ryose kweri shuti bavandimwe mwana mudukurikiye kuri Mibunda TV1 amakuru yacu nakagenda kagaruka breaking news nayo nuko riko yarimeze muri sange nayo mahana habaye aho leta iteranya abaturage rero sa abaturage iteranya ifata imbunde ya Marika gumura abaturage uruhande rumwe kagumura abandi undi bakica nabo nyine bakamarana kandi ntacu basizanye buriya bari abantu ntanzigo bafitanye gusa bafite manipulation ya leta yabashizemo imubwira ngo rasa mugenzi wawe undi ngo rasa mugenzi wawe ifata umwanzu umuturage umwe ikamubwira umwanzi wa mugenzi we bikaza kuvira mu ifu twunamiye abantu bagoye muri sange satana bakire mu madayimoni twunamiye abantu bagoye buvire ibyaha byabo nibyo bazize simvuze ngo tuzohora tubibuka gusa tuzahora twibuka imirimo mibi n'ibyago bateje muri kiriya gihugu amakuru yacu nakagenda kagaruka ni mukanya bye bye